yote ambayo Mungu anaweza kukupitisha ndani, vizuri wala vibaya, ni occasion ya kujua ni nini ambayo iko moyoni mwako. Akaambia Israeli hivi, aseme nilibaacha muone njala, nilibaacha muteseke jangwani, kusudi nibajaribu na kuona nini yenye iko moyoni mwenu. Kila kitu kenye Mungu anaruhusu kwako, kiwe kizuri wala kibaya, ni kusudi akuoneshe jinsi huko, karaktere yako. Nipane mfano. Si mnaona sasa niko na ubiri, na mara mingi shie watumishi tunakuwa na utaratibu na beba Biblia mulikuwa hapa hivi, na unatembea na marshe ya bien kusudi watu waone kama uli ni mtumishi wa nani. Sawa? Na mnaona mosala kabisa ni mtumishi wa Mungu, mutaratibu, mupole, munyenyekevu, mtulivu. Sasa wewe unaniona na ile Biblia hapa, lakini kusudi bateste kama kweli niko mpole, munyenyekevu, nichokoze. Sawa? Ukisha nichokoza, kile kenye kiko ndani yangu kitaonekana. Tia video ya mai pale sasa mrefu, uchafu utashuka wapi? Chini. Kusudi uchafu uone ifo unafanya nini? Ndio maana mimi nasema kila detail ya maisha Mungu anaitumia kwa kutuonesha kenye kiko wapi ndani. Madhaifu ya rafiki yako, madhaifu ya bibi yako, madhaifu ya bwanako iko test ya kuonesha sasa jinsi uko unafanya nini, uko na kwate, uko unafanya nini, uko na kusudi baone kama huyu amepata tabia ya Mungu, amepata tabia za Kristo. Inaomba kukuwe sekus yenye takusekue. Ndio sasa wataona ndio ametengenezwa ni chombo. Siku moja niko na antene kora, kisha sauti kanikoroga, mimi antene sauti inanikoroga. Sasa mimi nageuka hivi, kumbe mwimbaji mwanizomea. Bahati yake mubaya nikageuka na ngali hivi. Sasa mimi nageuka ngali vile, kumbe huko babangu mama mwenyewe ananiona kisitafanya nini, tashikamata. Kisi ndashikamata itaonesha kama mimi naweza ongoza wengine. Kusudi Mungu akutumikishe kuwa kiongozi, inaomba akutayarishe ujue kama watu wako komplike. Haiko nyenye unapenda tu batapenda, watu wanakuvuruga kwanza. Esko utakuwa tayari kusipote? Ni kusema Mungu anatuandaa kusudi tufae. Sasa unakuwa mbele ya watu na unaanza sasa chunguza. Wakati ya mrefu yenyewe ulitengenezewa mumagumu petete wala muraha, ile wakati usiregrete, ni wakati ya kuprofite kukuwa na karaktere za Yesu Kristo, kusudi ufae kwa jamaa lako, ufae kwa kanisa, ufae kwa nchi. Inaomba mamoma zote, manyakati zote ukapitalize ile mawakati kusudi ukomale.